Mao lagi pero unsaon ta man gid nga wala man gid sila nagsilbi sa amo ni kuno yun, ni Anthony Davis oy. Bisan pa lagi tulo pa ka Butler lagi ang mo atang lagi pero sa tinod lang grabe kayo gid si Jimmy Butler bay. Kudos sa respeto sa iyang gipakita karon sa championship. Ako og si Anthony Davis, grabe among paningkamot nga dili mi maulawan ani nga series. Kaya kung napildi na sad mi ani, sus nga kadyawan na sa ko sa akong sa mga haters na ko ani. Mutungtong na sa lugar ko 3-7. So busa naningkamot jud og ako yung gistorya si Anthony Davis nga bay ato gini paningkamutan nga budaog tabay kay matris 7 ako unya ikaw mis mo pa ni pagtungtong nimo sa NBA Finals di pa ka makadaog sa paningkamot bay tabangi ko bay nga mudaog taning championship bay kay 3-7 na lugar dayon ko ina na song kadyawan sa mga hitters ani busa tabangi ko mo tong among gitabangan o dipinsa si Butler kung mugawas ko si Anthony Davis ang mobantay ka Jimmy Butler pero pag na ako mo bantay ka Jimmy Butler kay kulba man yung tawanoy di man kay balo mo respeto bastos makayo kaga hubag-hubagan man ko sa iya kay grabe man kay mamuntos sus kulba ang bata